Kidukot kasunjuk Western Circle Contractor and Suppliers Association kiba pentrai ya ka JJM scheme ai umdi haman kilongying hanong kendong kila o chu menteri ketanat public health engineering ba el tongkhar halor ka jingsha khati ya ka bai bella ne ka scheduled of rate na ka balamang ya ka jing pentrai jongki ban penpai shaman lagi thliu yeng leng ba ka ni ka scheme habakrench kelat pathai khubor u president ka seng uba JTS thongni ulai thu ban nakaliang jong menteri ula kular ban shimkhia ya kini kamat bat nakaliang jong ki kila ai por ka sarkar hadu bekut uni ubanai ban siu bet ya ka bainong kat kum balamang hakapor baki ai hukum ban penteri ya kini ka scheme house nam arjar khatsau hadu arjar khatsan lemda kumta kila thu ban nakaliang jong ki kinit tit chakhrdop jong ka ying bishar ladapoi shakakut lat ya kedor ka bangi itu ni pendapat kata orang dah basyai ni lah kod dia kata dah ni kod apa kerana beberapa mereka kata kamu ngikut apa ke SOR jong warja khatsan hakaba ka dor jong pai berkadai berlong asperos khatsan ka dor bai belang jong mir kalau kat kum ke SOR arja khatsan mereka bepelang kalau upai mena kile ya ka present rate kamu pitip ke dor pai mena kan no kalau per boleh kena buat kesawasan, nganong ifisan spa arbon riupat kata namam, mentah apa perspa ribu sawu tengah, wipat, kalau per lai spa tam, kapai berlaju ni warga kesawasan kamu, rapasan tengah peroning metar, mentah apa pois tang lai pel, nama sampau ribu tengah di orno apa pendar, baik tipai, tekum kata tingin melak dia, kata kali jisya, henry kata target tinggi lah be, ni tinggi darah iba, benda kan nagalem juga circle kejungi lagi, baru kontraktor kilong. Well ready ban pendap baik jaga target yang state government lada kam kata kata kapai belayam mentah nomor ban ni lah menjuk ya kata dor baru ni nom up ya kata dor bat hamai kum SOR bala up mentah ada buat tambah kam dei pat ban kata kapai belah nri mentah pat ki tak juga kapai belah dah kapai pendap kapai tiar kata kalau enggak ke ban susi mbak kalau lu kam kandom ke justice kai ban su oh ya kajing pomon jungi kan okay ya ka hok kajing ni kinu na sang tak katai ya upai ngaju la tit hini kontraktor kalau ngaju hi nomor ngir ngapti yo ya ka dor present rate pi da ka buburum menta ka ngidalek direct sha company zone jendal ka dor ka de bi kita transpa kan dai spa we pa da pai berit kan ngri bu ya kran propom spa ni kreatif ya ka dor pindah pe ya sa argi don menta aga file jungi kemudian kadorio ni itu bro kelaki unarod mensuar ya kesabaran melajar sanspa sawajar mentah raja ngeruja sanspa kemudian materai bro dia tiap ikijing kuda ke escalation jongga price rate harga ri ke jongi mendaya tan kita bangi teri kontrak mengi rindu kamar di dong kuda kata ya biaya cata ya rengi kontraktor menang pak hiar cetrai kata sibun ya ka hukum terikam bagi ka hok ka jongi kan tadi kata ba juga senam arajar al-Quran kum kadak jong jing celebrate ya ka golden jubilee jong ka setiap but the government of India ong ba dai ban pendam ya ka target senam arajar usah te ka target kalau minta ngiru ngi menjur berkata tenrei ka bai bala ba kalau syarun kum ni kanang hiar syapo te kam dai syu ka por ka bamangi ya run at the loss lan ngi ya adunong haka bangi terikam baru kan ni terikam banyak orang tapi kata-kata ni orang genduk minister wai muslim ini orang bandar sidar let's say lah balong men have revise estimate lani dah genduk galak government kan ni tingnya dia kata karena hadu orang kan mi kum kata kan fiction lani kan raino government bak minister sedang pada kakam belum kumta hadu mentahi ni na Western Circle PHC Contractor and Supplier Association ni layak kod banginum trisyo ni sangat syuai ka jipen tray skim JCM batak hadu sarkar kena jawab syuai ya kan ka petition ka bangi no by then ombudsman kemudian nu bunai September te ngila ra hiru balada government kam reply ya ka ka bangi la thok petition kem by October le singin hak dan le na syakut ka kod kan sa jawab ka la ka dei em ka hok ka jongi ban sakta ya ka bai bala ban saot ya ke Bible lah ke jongi nomor gitu don ka hok kat kum ka SOR ngi yo ke Bible lah nrai mentang yo syu kat kum ka SOR la sa di drop dah ka pendap ya bai tit pai